사실 이거는 좋은 취지로 프렌들리 매치로서 우리 아시안 축구가 발전하기 위해서 하는 대회인데 왜 이런 대회를 주심이 좋은 경기를 스스로 망치게 만드는지 그 부분에 대해서 이해가 안 된다. 사실 어제 경기에 있어서 주심이 우리가 첫 번째 말레이시아 경기에서도 PK가 아닌 것을 PK 줘서 우리가 상당히 힘든 경기를 했고 마지막 결승전에도 사실 PK가 아닌 것을 결승전에서도 PK를 주고 우리가 페널티가 얻은 것도 부르지 않고 완전히 편파적인 주심이 했지만 그래도 우리 선수들이 워낙 열심히 잘 싸워줬고 그러면서 좋은 결과도 가져올 뻔했지만 우리 선수들이 상대의 고의적인 반칙이나 옐로우 카드가 레드 카드 바뀌어야 될 상황에서도 그런 것을 보지 못했던 주심에 앞으로 우리 AFF가 더 발전하려면 이런 것부터 우리가 고쳐야 된다고 나는 생각합니다. 그래서 주심이 좀 더 공정하게 좀 봤으면 좋겠다. Jadi memang AFF ini ya diadakan karena tujuan baik ya, maksudnya sebagai friendly match. Jadi biar bisa ada perkembangan sepak bola ASEAN. Tetapi ya, Kosin masih sampai sekarang masih bingung wasit kenapa menghancurkan pertandingan yang tujuannya baik seperti ini. Sama, maksudnya pertandingan lawan Malaysia pun yang harusnya bukan penalti tapi dikasih penalti. Sama juga di final yang harusnya bukan penalti tapi dikasih penalti juga. Sebaliknya juga sama, maksudnya kita harusnya dapat penalti tapi nggak dapat penalti juga. Maksudnya wasit terlalu memihak ke satu tim. Tetapi ya untungnya para pemain ya sangat bekerja keras. Memang hampir bisa bawa hasil yang maksimal. Tetapi ya karena kesalahan-kesalahan dari keputusan wasit yang memang memihak seperti itu ya membuat kita tidak beruntung. Yang harusnya dapat kartu merah pun ya jadi kartu kuning. Ya seperti itu yang tidak bisa dilihat oleh wasit. Kalau mau AFF ini mau berkembang, memang harus ada perbaikan dulu hal-hal seperti ini. Jadi Kosin ya berharap wasit AFF untuk kedepannya semoga bisa lebih adil dan tidak memihak ke satu tim. Oke, thank you. See you. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.